निजी लगाया भ्रष्टाचारे राज्य कारवाहीयामागो कानुन सिद्धान्त कथा प्याच जुसान थौकने हेत सोगो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कानुन पाखे निजी लगायत कोकुतीत सोगो धका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल धया दिगुदु छगु ज्याजोस खलना दिसे खरेल निजी लाग्या भ्रष्टाचार कजै अख्तियार हे पलिस्थाय आजु आथुकिया जाखे पुओंखे थगु विचारतया दिला जुजु वीरेन्द्र चिचिधङ्गु भ्रष्टाचार्य लागि ला विशेष प्रहरी विभाग दु तर मन्त्री स्टार व वसुबे चोया पिन्त कारवाहीको छुया था मुदुधका स्केन्डिनेभियन देशे थपु जुगु अम्बुर डम्यानिया सिद्धान्त लिधसा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग व्यवस्था संविधान हगु ख धाथे धागु खसा विक्रम सम्बत 2019 साले संविधानीय अख्तियार सम्बन्धी प्रावधाने स्वीतन इम्युनिटी बियातगु मुदु उखे भ्रष्टाचार याइपी सनायतन तोते मुजु अले न्यायाधीश यातन तोफिके मुजु लिसे स्वीतन तोते मुजु तर आय संविधान अख्तियारिया मुखुको जाखे कारवाहीयाको अधिकार तंकुको खनेदत तर थोहे अख्तियारिया मु गुण ख थौकनेन अख्तियार नेपाल प्रहरी हो निजामती कर्मचारी न्याकाचुङ्गो दुसा सरकारी वकिल तेसन जोनातगु दु थुजागु कथा हे जुगली अख्तियारिया संरचना ज्याया मफुगु ख धाथे धागु खसा अख्तियारिया त धिसिलाकेको खसा विशिष्ट श्रेणीया जा कमिपी वा राजनीतिक नेतृत्व या त जगत दुवाले फैगु देखेमा तर अख्तियार नीतिगत विशेष मुद्दा मनह्याकीको हो चिजी धपिन्त जग जोनीको खसा धुया त थी मफु फुजी जग ल्याथे जुइगु खसा अख्तियार ननाउने फु